Eve tayekê rêkxirawa Yezdayê li Duhokê ku rêkxirawekan nêvdewletiya Êzidiyan li sala 2004 li welatê Emerîka hatiye damezrandin. Li duyê vê mehê avahiyê vê rêkxirawê hat daxistin. Li gorî ku karbedestên vê rêkxirawê dibêjin, hêzên asayîşa Duhokê bêyî ku pirsekê ji wan bikin, hatîne û avahiyê rêkxirawa wan daxistiye û vê yekê jî berûva jiya yasa rêkxirawên civakê sivîl dibînin. تقريبا ساعة شهر بو مفاجأة براستي جمرة بو وكي حكومة هرم كردستان بركة أسايشة هاتن ويزدا قرتن أوانا هيج برسوي مندان ك أجاري وقرتني تشوبون بشكلكي قالك نجوان بشكلكي هيج ناتقبل كرنش لايمة كور مادة إيش قانون منظمات المجتمع المدني دائرة منظمات المجتمع المدني ومؤسسة تبليغ أو منظمة هكا شغله خو ناب درستيكر كارم بسكين افتش تكش في نبوة أفخرقكي قانونية حكومة بدجي مكاريناي پێشتر rêxirawa Yezda pêşniyarek kirbû ji bo lêk nêzîkbûna aliyên êzidî li Şengarê. Ev yek jî bi sedem dihête zanîn ji balendamên evê rêkxirawê ve ji bo girtina rêkxirawa wan. Ji bo vê mebestî jî me wekû kenalê NRT çendîn caran peywendî bi asayîşa Duhokê kir, lê ew amade nebûn hîç daxuyaniyekê li dûr vê yekê bidin. ما ديالوج مبادرة راح كريا همو بيك ورونينو و لينيري برينا كاتشي شارع سرياوية أفنا قلنا كاريا كما زنبديت نامه ببتا أجراوي عند منظمة كإزديا يا تمثيل إزديا بحق وحقيقة دك دو دقيقة سيادة بيتا قرتن بأمريكي إداري راستي مشروع يزدا عددك مشروع بريفت بيت مشروع إنسانية مشروع شنغالية تقريبا زيدي 9 مليون يعني مشروع كيما زنا احتياجاتها اشملتي زديرة كريش خلق شنغالية مشروع نفسية جي يزدا بريفت با اندام و دستیا رێکخراوە Yezda ji bo vekirina evê qiflê penabû çendîna rêkxirawên biyanî û qunsilxaneyên welatên biyanî biriye. Ji bo hindê ku car din ev qifle ve bibît û ew dubare dest bi karê xwe rêkxiraweyî di nava evî avahî da bikin. Lê taniha jî ku sê roj derbas dibin, hîç bersivek bo wan nehatiye dan. An ku hîviyek li defa nepeyda bûye ku ev qifle bihête vekirin. Dilşad Hîmo NRT Duhok